بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مرچگی میں موضوع ہما کارانی بابتائیں انگا ای کار انسان دستا بیتا انسان انگا ای کاران سرا عمل کو انسان روچک پروشی عربی ترجمہ مفطرات الصیام، ہما چیز کے انسان روچگا پروشند. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی اصول مفطرات ہما کے انسان روچگا پروشند رب العالمین تبارک و تعالی ای اصول سورة البقرہ آیت نمبر 187 بیان کو تگا شاگوشک بھی اصول المفطرات انگا تو شاہ اجمالی طور پر چارے ای مفطرات تو تقریباً ہفتہ. اولی کار ہمشی کے انسان دستا انگا ای کار بھی انسان اشترا عمل کو انسان روچک پروشی اور یہ عظیمتن چا درستان چی اور آچینت انسان رمضان روچگ حالتا انگا ایا جماع کو ای انسان سرانی پنچ کارا کے انسانا کنگیاں انگا انسان دستا ای کار بھی سنا جماع کو حالت روچگیا رمضان روچگن اور انسانا جماع کو نی ای انسان چی کنت اولی چیز ہمشی کے اشیا روچگ فاسد بھی روچگ پروشت دومی ہمشی کے اشترا باید ہمشی کے آدھگے پورے روچگا تیگا بیداری انگا چیش روچگ پروشتا اور سیمی ہمشی کے اشیا ای روچ بدل دارگیت اور چارمی ہمشی کے ای اللہ بارگاہ توبہ و استغفار کنت پرچک اش دستا گناہی بیتا. پنچمی اشترا کفارہ مغلظائیں اور کفارہ چو ای ونائیں اما یا غلامی آزاد کا انگا غلام وی زمان کا نیستے تو فورا دومی کے نیمگا دومی ہمشی کے 2 ماہ مسلسل روچگ داری انگا اشیاء ہوں کو تنکان گوڑا سیمی ہمشی کے 60 مسکینہ ورگ وارینی ای بارحال اولی گنت. دومی ہمشی انزال المنی انگا انسانا وتی اختیار گوما وتی آپ کشے منی انگا انسانا ہمیں آپ وتی اختیار گوما کشے انچو کہ عربی تنتے العادہ سریہ انسان مبلی چوشنے کے دست گوما نکاح کنک روچگ حالتا انگا انسانا ای حرابین کار کو انسان روچگ پروشی جائز نہیں انسان روچگ حالتا ای سلنے کارا بگا بلکہ انگا تو روچگ نہیں ہوئی کار جائز نہیں دس طرح کیوں تھی آپاں کشی ای جائز نہیں. ہاں البتہ کہ انسانی انگا واب حالتا احتلام بھی پاد کے گنی ما جنابت حالتا ایشی روچگ نہ پروشی پرچا کہ ای آپ ای منی بغیر ایشی اختیار درد کگا تو ای مسئلہ ہم لازم بزانت. دیکھ کسانی مسئلہ مردم متعلقہ جستکان گوشا المذی منی دیکھ چیزی مذی دیکھ چیزی منی وحدی کے در کے کل لذت گوما در کے پریشر ہے گا ای جو مذی انت اینا انسان انگا چیزی باری کا سوچی و خاص کر انگا انسان شہوت شدید بھی تو ای آپ در کے لچنا کی آپ لیکن پریشر گوما تدفق گوما درنے اسی متعلقہ فقہاء کرامانی اختلاف انت آیا روچگا پروشی ولا انا لیکن راجح قول واللہ اعلم ہمشی کہ ای انسان روچگا نہ پروشی ای آپ وحدی کے در کے تھے المذی انسان روچگ نہ پروشی واللہ اعلم. پرچا کہ چن دلیل انہی واجہ وار کی سنت تہا کہ ما بوشی انگا ای آپ درد گوڑا انسان روچگ پروشی تو ای برحال دومی گا. سیمی ہمشی انگا انسان وارت الاکل و شرب ورگ و نوشک اور ای ورگ ہرچونے ورگی بھی ورگی تو آپی تو نوشے قصدن و عمدن زور تی روچگ پروشی باطل بھی یکی جسکان کہ ما سینٹی بوچنا خوشبوئی روچگ پروشی ولی نا تی روچگ برابر ہے تی روچگ نہ پروشی. اور ہمیں وڑا علماء کرامانی اتفاقی ای گپ سرا انسان روچگ حالتا انگا وتی توکان ارببا بل عریق ای ہوں انسان روچگا نہ پروشی ای برحال سیمی کا چارمی ورگ و چرگے برابر آہت انگا چھے ظاہراً ورگ و چرگ نہیں لیکن تو انگا بیچارے شانی اصل ورگ و چرگا مثلا سچن کجام سچن ہما سچن کے ورگ و چرگے برابر ہیں خاص کر انگا تو گوشکنے طاقت سچن انگا روچگے حالت ہے کہ انسان یا ای سچن استعمال کو تھا شو اسپتالا گشتے کے تو کمزور ہے تھا لازم ایک طاقت سچن جنگیت ادا انسان روچگ پرشی پرچا کہ ای سچن طاقت ورگ و چرگے برابر ہیں. ہاں البتہ لہتی سچن کے ورگ و چرگے برابر نہ آ طاقت سچن نہ ادا انسان روچگ نہ پروشی. مثلا ہما مریض اللہ تبارک سرجمی مسلمانہ ہما کے مریض اللہ دوستان شفا بیدات آمین رب العالمین ہما کے شوگر مریض ہیں بیچارک آ سچن جنا ای سچن آئینی روچگا نہ پروشی پرچا کہ ای ورگ و چرگ برابر نہیں طاقت سچن نہیں. اور ہمیں بڑا اشتہا داخل بھی لاتے مردوں جس کا کہ انسانی خدا نواسا ہون محتاج بھی رو اسپتالا گوشن کے طرح ہون حاجت ہستے تھی ہون کمنت نی ڈریپ پہ جنا اشیا ہونا میں چڑھائنت ای انسان روچگا پروشنگا انسان روچگے حالتا شو اسپتالا ای ہون چڑھائن تے میں ڈریپانی ذریعہ انسان روچگ پروشی پرچا کہ ہون اصل غایتی ورگ و چرگانی لیکن برا لگا انسان محتاج بیت روچگے حالتا بالکل یہ اجازت تھا کہ رو اسپتالا ڈرپ پہ ذریعہ یہ ہونے چڑھینت انسان روچہ پوشی بندہ یہ روچہ بدلا بیداری اور ہمیں اور لہتے مردوں جسکن کے کولگیٹ استعمال کرنا روچہ کے حالتا جائزی ولا ہننا
ولا جائزية وجائز اشتا حرج نه لكن انگا چه ماوشين بهتر همشه که انسان شه استعمال مکا من باب الاحتیاط والله اعلم. ای برحال چارمی مسئلہ ہے. پنچمی ہمشے انسان انگا حجامت کا ہونا کا شی و تی جسمے کا حجامت ذریعہ یک اختلافی مسئلہ علماء کرام درمیانہ آیا حجامت انسان روچگا پروشی ولا انا. اذا شیخ ذکر کا شی راجح قول ہمشے والله اعلم کہ انسان اگر روچے حالتا حجامت بکا آئیے روچک پروشی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم. وانچو کہ مگشتگا ایک اختلافی مسئلہ علماء کرامانی درمیانہ واللہ اعلم. وہمی ولا اسرا قیاس کنک بھی حجامت گا انسانی رو اسپتالا آئیے گوشان کے ما تیہونا زیرند تحلیل واسطہ انگا ہون انسانا وحدے کے داتا انسانی وحدے کے ہون دند انگا ای ہون بازا مقدار چن چکے باز ہے انچو کہ حجامتا چیچو ہون انسان جسماتی درکے انگا ہمین چو ہون انسان جسماتی کشک بیت انسان روچک فروشی. ہاں البتہ انسان شو اسپتالا کسانے ٹیسٹی واسطہ گشتے کے متی شگر چیک کنے ای کسانے مقداری انگا انسان بدنا چی جسماتی ہونش کشے انسان روچک انشاءاللہ نہ پروشی. تو شاہد چیت انگا انسان بدنا چی باز ہون کشک بھی ادا انسان روچک پروشی. باقی انگا کم ہون کشتے کسانے ٹیسٹی واسطہ شگر چیک کرنے گے دیکھے چیزیں واسطہ کسانے تحلیل یہ گا چیک اپ یہ گا انسان روچک انشاءاللہ بالکل برابر ہے انسان روچک نہ پروشی واللہ اعلم. ای برحال پنچمی گا. ششمی مسئلہ انگا ایک انسانی روچک حالتا زور قصدن و عمدن بشانی بحیث کے دستان اکا مان کن زور شانی ای انسانا ای کار زور کو ای انسان روچک پروشت. ہاں البتہ کہ انسان اختیار نہ انسانا بغیر وتی اختیار شاند انسان روچک نہ پروشی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث من ذرعه قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء. بغیر اختیار انسان کا انسان شانت زوری نشانت قصدن عمدن نشانت دستی نکا نکو اسی روچک برابر ہیں. واجہ کو اشیاء دیگه بدل پنی شده قضای پنی شه روچک برابر ہیں. ہاں البتہ و ان استقاء فلیقضی انگا زوری شانت زور دستی بو نکے کو تاکہ مبشانہ اشیاء روچک پروشی ای انسان روچک پروشی. ای چنانچہ ششمی مسئلہ ہے. ہفتمی اور آخری مسئلہ اور جنین آدمانی کو تعلق داری انگا حید و نفاس ہون درت ای حالتا جنین آدم روچک فاسد بھی آئی روچک پروشی اور پدا آیا ای روچ بدل دارگیند. اور عبرت چی ادا عبرت ہمشے کہ ادا جنین آدم ہونا بگیندی لاتے گوشی کے منا درد محسوس بیتگا لیکن ما ہون نہیں تا تی روچک بالکل برابر ہیں. مثال دیں تاکہ مسئلہ واضح بھی یکی گوشی کے ما مغرب بانگا چی تقریباً نیم گھنٹہ پیسرتے منا درد محسوس بیتگا لیکن ما ہیچ نہیں تا ما گوشی کے تی روچک بالکل برابر ہیں. مغربہ چرند پدا گوشی کے ما ہون دیتا تی روچک برابر ہیں والحمدللہ. یکی گوشی نا مغرب بانگا چی 5 منٹ پیسرتر 6 منٹ پیسرتر ما ہون دی ما گوشی کے تی روچک فاسد ہیں تی ای روچک صحیح نہیں تی روچک پروشت ترا پدا ای روچے بدل دارگین. تو عبرت چی برحال شاید ہمشے عبرت ہمشے کہ جنین آدم ہونا بگین دی خروج الدم ہون درد خون ظاہر بھی ادا ای روچک پروشی. تو ای برحال ہفت انچی مسئلہ تا ہنچی کارتا گا انسان دستائی کار بیتا یکن انسان کو پیشت کا انسان روچک پروشی. لیکن ما بزانند کجام تی با انسان روچک فاسد بھی انسان روچک پروشی انگا انسان ای کار کتا یکن انسان کو ای پیشت کا انسان اشانی باری کا زا انسان کرا علم بھی انسان کرا ذات بھی اولی شرط ہمشے. دومی ہمشے کہ انسان قصدن و عمدن کاران بکا قصدن و عمدن اگا انسان یا وتی آپ کا شے مثلا دستگوما ولیاذ باللہ ای روچک پروشی. قصدن و عمدن یکی جمع بکا ای روچک پروشی. قصدن و عمدن یکی دستا نکا کند شانی ای روچک پروشی. تو دومی شرط ہمشے کہ قصدن و عمدن ای کاران بکند. سیمی آئیے اختیار گوما ای کار بما آیا ایکار وتی اختیار گما کو تگا انہیں کہ آزور دیگ بیتا کی کارام بکا. تو ای برحال صحیح شرطان شما لازم بزانند پرچا کہ انگا ایک انسانی روچگ حالتا بحال بھی تو آیا چیزی وار چیزی نوشتی آیا مچی بکشن تی روچک پروشتا تی روچک باطل بھی نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حدیث تھا ارشاد فرمید کہ ہر یک انسانی کہ آپ بحال بھی روچگ حالتا بحال بھی تا یہ چیزی وار چیزی نوشتی آواتی روچگا بداری انچو بسمجھے کہ ایک رزق یا روزی کی اللہ تبارک و تعالی دا پرچا کہ بحال بھی تا یہ کار کو. وہ ہمیں ولا مطلب شچ ایک فائدہ زیرک بھی مسئلہ چی مثلا تو دی ایک انسان ایک شخص شمدرو روچے کے ماہ رمضان بلے پھلانی تو گندے کے ورگ آئیں اور تو زانے ای قصدن عمدن ورگانے بلکہ بحال بیچارک نی تو چی کنے تو گوشے بلی بزدگی وا نا تو آیا حیال پر رین بکشی کے تو روچے گے لاتے گوشی کے نا بلی بزدگی نا یہ بگو. تیسرا واجب ہمشے
کہ تو یہ حیال پر رین انگا چھ ایا ایکار زور نہ کتا لیکن تی سرا باید ہمیشنت تو ایا کسانی تنبیہ بکن تو یہ برحال میں مرچگی موضوع ہما مسائلہ نی بابتا کہ ای کار ای مسئلہ ای چیز انگا انسان گما پیش اتکایا کہ نہ انسان چند سرا عمل کو انسان دستا ای کار بیتا و ہما صحیح شرط کے ما بیان کو تکتا ہمیں شرطانی گوما انسان روچک پروشی انسان روچک ای حالتا پروشی پدا انسانا آ روچے بدل دارگینت یا کہ نہ یک روچ یر روچی بدلانگا گیشترا پدا انسانا ہما روچانی بدل دارگینت دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا و شمارا و سرجمی مسلمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنتا سلام علیکن کے توفیق بدیات آمین یا رب العالمین واللہ سبحانہ وتعالی مارا و شمارا و سرجمی مسلمانا ای مبارک ماہ تہا گیش اچے گیش نیکی و صالحی عمل کن کے توفیق بدیات آمین یا رب العالمین واللہ اعلم صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.